Sesilungile sinkwa sakho lesivela ezulwini, sinkwa semandla, sinkwa semicabango lomusha, lotawukwenta kutsi ukhone kuchubeka ubhekane nanoma ngisiphi isimo lokuso. Encwadzini yetikhulu sahluko 14 verse 5 na-6. Samson wehlele Timna ahamba naboyise nenina. Bathi nase basondzele ngasemasimini emivini yaseTimna, kwachamuka libhongwana lelibhubesi lita kuSamson libhodla. Verse 6, moya wasimakatse wehlela etikwakhe ngemandla lamakhulu kangangekuthi leli bhubesi walibamba walidladlabula ngetandla takhe, kwaba shangathi udladlabula lizinyane lembuti. Samson uhlangana nelibhubesi usendleleni. Samson noma ematubane angaba nawo angeke alishiye libhubesi. Samson uhlangana nelibhubesi akalilungiselele, akanaso sikhali. Lichamuka suddenly. Lichamuka angakacapheli. Lifuna kumgwinya licondzana naye. Libhubesi, inhlakanipho yaSolomon encwadzini yetaga uthi libhubesi linemandla kunato tonke tilwane futhi alesabi lutho. Libhubesi akunasilwane lesikhulu kulo, alesabi lutho. Uma kungumuntu noma ucebile noma uphuyile, libhubesi licondzana ngco, alihloniphi muntu. Samson uhlangana nalo usendleleni. Kepha ngiyajabula kuthi moya waNkulunkulu akazange amphe ematubane kulishiya, kepha wamphe ematubane ekulincoba. Kuthiwa-ke futhi libhubesi leli lelasondzela kuSamson, iBhayibheli lithi leta selibhodla. Yini libhodle? Emandla alo ekwesabisa asekubhodleni kwalo. Kuthiwa ikakhulu ebusuku entimeni libeka lesiphumulo salo lapha semhlabathini bese liyabhodla kakhulu. Malibhodla tilwane tiva ngathi kunekuduma lokukhulu, kepha lokuduma loku kuletha kwesaba kuletilwane bese tiyasangana, tiyavuka, tiyabaleka kanti setitithela emlonyeni waleli bhubesi. Kulamalanga sonke umhlaba wonke ubhodlelwa libhubesi. Leli bhubesi limemeta kufa, kwesaba. Futhi kulamalanga kuba khona libhubesi nje futhi ngetulu kwalokugula lekubhekene nako, kunelibhubesi lelibhekwana nawe nje uwedwana njengaSamsoni, kube ngathi liyakukhetha emkhathisini walabanye, libhodlela wena, libhekana nawe, likufaka kwesaba. Likutshela ukuthi uyabona wena kude la utawuchubeka khona, kude la utawufika khona. Belisho njalo kuSamson lelibhubesi lacondzana naye ngco. Kepha ngiyajabula iBhayibheli lithi moya waNkulunkulu. Alisasho ukuthi kufunza kwaSamsoni, alisho ukuthi imali yaSamsoni, alisho ukuthi inhlakanipho ematubane aSamsoni, tikhali taSamsoni, lithi moya waNkulunkulu. Ngalesikhathi Samson ngathi abengathandazi nekuthandaza, ngathi waphelelwa ukuthi ngenda njani ngoba lento ingivelela angikacapheli. Akunavesi nale ngilikhumbulako, suddenly lavela libhubesi, kepha ngiyajabula ukuthi kuloyo sudden welibhubesi lavela kwaba na sudden wasezulwini. Kwaba nekuphuthuma kwasezulwini, kwaqhamuka moya waNkulunkulu wehlela kuSamson.
Lo moya wenda Samson 1 wabhekana nalo libhubesi, wasonzela kulo, walibamba leli bhubesi, walidladlabula. Ngomthandazo wami lamhla, kuneliphimbo belisolo likubhodlela, kunesitha lebesolo simembe kwakho, kumbe sewume kanengi kakhulu, kumbe sewume iminyaka solo ume la. Leli bhubesi solo libhodla njalo ekuseni, kumbe libhodla njalo mawulala, kumbe libhodla njalo mawuthi uyavuka uyahamba hamba. Kepha ngelibito lenkosi lenguJesu ngithandaza ukuthi nakuwe kwehle moya waNkulunkulu ehlele kuwe, akusibekele lamuhla ube nemandla ekubhekana naleli bhubesi, lamuhla ube nemandla ekudladlabula naleli bhubesi. Ngemandla kaNkulunkulu, hhayi ngenhlakanipho, hhayi ngetikhwepha takho, kepha emandla asezulwini, akusibekele ube stronger than leli bhubesi belisolo lijangaza ngaphandle. Amen.